Serokvezîr Ahmet Davutoğlu, Jaliye Serokomer ve Bavakırna hükümeti hatubu peyvirdar kırın. Lebeli pişti tekçuna hevditinin üyen digel CHP, hevditinin digel MHP'ci nebaş derbaz bun. Serokvezîr Davutoğlu daxuyant ku dev peyvir axwe radesti Serokomer bike. AK Parti iddia dike ku hevlen Davutoğlu jidil bune. Lebeli hükümet jiber helvestin CHP ve MHP ne hati ava kırın. Yani hem Cumhurbaşkanı hem de hükümet kendi pozisyonunu Hem daxwaza Serokkomar hem ciya Serokvezîr ava bûna hikûmeteke koalisyonê bû. Ev yeka gelekî aşkere ye. Lêbelê helbesta CHP û MHP ne erenî bû. Bi CHP re nêzîkî 40 saetan hevdîtin pêk hatin. Lê mixabîn gelek kêşeyên aniha nebûn fersend ku bêne axaftin. Her wiha diwirda mijara herî giring jî proseya çareserî bû ku ew jî qet nehate axaftin. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi de yapamadı. Partiya Komariya gel CHP dixwaze ku Serokomar peyvir avakirna hükümeti bide serokê giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu. CHP iddia dike ku eger Serokomar wê peyvirê bide Kılıçdaroğlu de hükümetek ava bibe. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması açısından Em ê weke Partiya Komariya gel da ku Tirkiye bê hikûmet nemîne bi tevahiya aliyan re hevdîtinan pêk bînin. Mixabin ku AKP hewleke wisa neda. Me dît ku Birêz Davutoğlu ji bo şiyana partiya xwe dixwaze bi Serokwezîriya AKP biçe hilbijartinên pêşwext. Lê me ev yeka qebûl nekir. Lê wê Partiya Komariya gel piştî wergirtina vê peyvirê bi tevahiya aliyan re têkeve têkiliyê. û wê hewla avakirina hikûmeteka demdirêj bide. sürdürecektir. Birkaç alternatif var. Hepsini deneyeceğiz. Öcalan. Devletin varlığı Maveya ve fermiya bağımsızlığı ku divê di 145 rojan da hikûmet ava bibe de di 23 tevahê da bidawî bibe. Eger ku heta wê dirokê hikûmetek ava nebe de Serokomar Erdoğan biryara hilbijartina pêşwext bide û hikûmetekê demkî bê ava kirin. MHP daxuyand ku de ev ti weziran nede hikûmeta demkî. Tê payîn ku hikûmeta demkî ku de ji AK Parti, CHP û HDP pêk were Tirkiye bibe hilbijartina pêşwext. Kemal Avcı, Rudav, Ankara.